Hello mes amou, koman nou ye? Mwen se te nou bien, nou te jave kes ki ave nou. Se zami pa yon man ki ave yo. Jodi an, nou va bote konsey. Nou va vina manje. Bien che nou ka va wè ki sa mbote. Mwen vini avèk yon cheve naturel. Ki jam. Ki an sante. Ki pa ganyen ki naturel. Vin prezante nou jodi ya. Yon l'huile miracle. Ki pa jwe avèk bot tèt kap manje. Ki pa jwe avèk cheve kap kase. Ou mèm, si ou bejan yon bon l'huile, ki kapab ede cheve ou mèm ki gen mitan tèt ou kap manje, bot tèt ou kap manje, pa ezite ekrim, rele yon pou vin pran l'huile miracle. Se man e la boutay. Se manyen pou tap manye cheve sa. So in love with my hair. Yelen konya. Kapab pran l'huile pou la. Sa wap tan pou gon bel cheve just like me. Just fin lave yo. Pa mitaye na yo. Ka kompran ou fin lave yon cheve, ni gete soup an ba me yo. Jam. Ki pa kase. My God. Kou yon papa ou. E kou yon konya. Dim komye. Leki. Ou fin pran l'huile pou cheve ya. Ki son bon l'huile ki fet avèk de ingredient so naturel. Wap made yon l'huile ki bon pou kor. Ka fe pou kor bel just like me. Ki pa lot l'huile ki l'huile zaboka. Kou yon papa ou. Kou pe di ta. Kou yon konya. Min fe chevou bel. Min fe kor bel. Sa ap tan. Yelem konya. 561 562 33 88 Maptan.